会話18。 Conversation 18. 趣味は何ですか？田中です。ミラです。ミラさんの趣味は何ですか？写真です。どんな写真を撮りますか？動物の写真です。特に馬が好きです。へえ、それは面白いですね。日本に来てから馬の写真を撮りましたか？いいえ、日本ではなかなか馬を見ることができません。北海道に馬がたくさんいますよ。本当ですか？じゃあ、夏休みにぜひ行きたいです。तपाईको शोक के हो? म ताराका हो। म मिरा हुँ। मिराजी, तपाईको शोक के हो? फोटोग्राफी हो। फोटो खिच्नु एकदमै मनपर्छ। कस्तो खालको फोटो खिच्नुहुन्छ? म जनावरहरूको फोटो खिच्छु, विशेष गरी घोडा मनपर्छ। ओहो, त्यो त धेरै रोचक छ है। जापान आएपछि तपाईले घोडाको फोटो खिच्नुभयो? छैन, जापानमा हत्तपत्त घोडा देख्न गाह्रो छ। होकाइदोमा धेरै घोडाहरू छन् नि। साँच्चै हो? त्यसो भए गर्मी बिदामा जसरी पनि त्यहाँ जान चाहन्छु।